lang kan kambah cucu kan jamar Pajam yang ini bentuk kibaria. Ki pajba kan thai basinrang naru ikna gatu chekandai lat hakamit lai foi trik no pra jalpsan ban pediang subha yaw sem thamai aja rapun riu ha kate gi jaka sakhi ya kajing siat jing ruai bat kumju kajing le kemen da jing ruai pra ka penleng u hi pum ha kate gi jaka nadu gi we gi jaj mun riu ki bawan kai na syabar syakani gi jela gatu ban sakhi ya kani gi jing rakis nem thamai ha kate gi jaka ha ka bak soka ka khang kali ban ya na kate gi jaka kenang ban ailat yagi pajba ban yai pawang kat bamon hakate ge janmit habakren bat bawan sikane ge jaka kira pen pawi ke jing kermen baus nem tumai ulong babha bat soka kan pej lem bat penle jingmot yagi baduk di baduna kenang ban kentiu ya ke jela barok we Everyone a very happy new year and a prosperous year. All the very best for everyone. Happy New Year. pasuk bakmen ya kikira kristang kasorkar kan lebha go amle bakan le bakla kan ya amble le ben le sukor ben thok ben ya rupa lem pajba ya beduk batoy pen ki beduk atno mentak cengkerduk bom don badio mano le milite baksorkar kan penbiang kan pajba nos ngokumen hi kai ga expectation of pi shu ba ka uniu sem thamai on long gum no ha jing su yong pi so jenga te long kan kambah cucu kan jamar nge pe ini di number bun di long kan nang ne mat ke long kan ya di bah kan ya di kan di kam ki jam tam kamai kan ji tam pe supaya mi leng ini kong ya pasakar bi pakan pet ya ngi ki bandu ki baria bahkan dek bah bahkan repet lem kan yang am tam di badok di bastu di bajenjar siliang tam ya katanya ni dak wa pasakar सरकार से हम तक कहीं बा इन लोग इन ये लगा itu beliau dengan sebab dia bahasa semua bayi ini sama ada piala bah kata kami tiru bagi sosial kini kami tiga ini duduk di barit beriak di bawah sebelah mesti bam lebih yang tinjau belang dan tahu semua besok aku beri berok mah dah.
Ready,